Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo ma Kenya Kwanza oramo ne nyithi jatend piny machon Uhuru Kenyatta nigi bunde ma jopiny itiyogodo e rocho arita ma pachoka. Giwacho ni piny owacho notimo makare matimo apedha e od achiel kuom gotieno manyoro, ka giwacho ni bunde duto mantiere lwet jopiny mitiyogo e yo marach nyaka yudi kendo kawo. Na wakilalamika ati watoto wao wanasumbuliwa, na wewe umeweka bunduki 20 kwa nyumba. Ni vita gani unapigana na bunduki 20 kwa nyumba yako? Ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta oidore kamatek ka jotend Kenya Kwanza seyogi nigi tiyo marach kod joheragi e kinde ng'anyo. Nyinyi, the same way you guys are looking after your families, making sure that they are protected, making sure that they have jobs, making sure that they are members of parliament. I want to tell you, I too, I have a responsibility to protect the children of the rest of Kenya. Eromo ma jotend Kenya Kwanza time gwenge ma Vihiga kod Kisii giwacho ni moko kuom jopiny ema chiwo bunde mekgi ne jong'anyo mamiyo iseyo bila nono kuom nego jopiny. Na napongeza wizara ya interior na polisi kwa uchunguzi kujua that some of those licensed gun owners are the ones who are giving their arms and their firearms to go and kill innocent people in the streets and put it on the police that it is the police that are executing people. Yet it is you who are executing our people so that you can blame our police and see if you can instigate insurgency in Kenya. Jotelo ma Kenya Kwanza owacho ni onge ng'ama chik oluoro omiyo ji duto te pachoka nyaka lu yor chik. Sasa mimi nataka niulize, hata wale walikuwa nafikiri kazi yao ni kuchezea serikali, sasa wanaanza. Hakuna mtu ambaye above the law. Nobody is above the law. The government of the day must be respected after a democratic process. Ginyiso ogai mar obila mondo otim tije ma onge luoro kendo kik winj seyo midironegi ni mar joma timo tije njore nyaka kawnegi ondamo mar chik. Watu Nairobi wanapigwa risasi ili polisi wawekelewe ni wamepiga wengine risasi, na ni bunduki zinatumiwa na unakuja kutuambia wewe niko na bunduki iko licensed. Jotelogo medo seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kagiwacho ni ne orocho uchumi katend Kenya Kwanza chur kod chiero. Mtu ametokea amekuja ameweka heshima yake chini, anasema wewe ameanza kukusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anakusomea anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV huku nyuma yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau anakuprovoke. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa omedo seyo Uhuru Kenyatta kowacho ni oywak nono ni piny owacho sando anyuolane. Ichung'wa koni ogidich kod familia Kenyatta komedo ni giketo maino e rito ngima jo Kenya. Usisikize hao watu wa kukuambia ati watakutisha na maandamano, na wakifanya maandamano waweke wakora huko ndani wapige watu, ati wanasponsor bungiki na wanawapea pesa na bunduki wapige watu risasi ili wasingizie polisi wale watu wanapiga risasi. Rais kaa ngumu nani. Gimedo kwayo jatend piny machonno mondo omigi thuolo mar tayo tijegi kaka ne gimiye kwe e kinde mane en jatend piny. Tunawaheshimu venye tutaheshimu watoto wako, lakini pia nyinyi mtu heshimu. Mujue siku 3 Nairobi, Your Excellency, for 3 days kuna watoto mamilioni hawakuenda shule sababu wewe umeweka wakora kwa barabara wazuie watoto wasiende shule. Nataka tupangane kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba tunataka maendeleo ya serikali ifike katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Seyo ne Uhuru biro ndalo achiel bang' kane onyiso Ruto mondo ochome tir moloyo donjre kod anyuolane. Jodak ma Kisumu nyiso luoro ahinya